Biyag, wenno patay. Tinapalabas, impakaammo ni Solomon kini Rosana, timbaga ni Doray, anatayen ni Tony, ken dagiti singin nga anak na, apakay ramanan ni Baket Bogan. Kastaunay tiladingit ni Rosana iti dayta anaamuan na, ket dagos anapan iti silid ni Doray, tapnupen ken na ti amin. Naamuan na, aparbulang timbaga ni Doray kini Solomon, tapno sardengan nan apasapol dagitoy kadagiti pasurot na. Iti may sangal daw, binaon ni Solomon dansot kan maskay, amapanda iti ili ti utbong kan kawal, tapno pen kanda, nupudno timbaga ni Doray. Ket iti panagdamdamag da, napaneknekanda, apudno timbaga ni Doray, adida ammo, ani Doray mutlaeng tinangiwarwaras kadagita addamag. Kastaunay tiragsak ni Solomon, iti banag ti pagnadag iti pasurot na. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Hun boss, pudno ti impadamag ni Doray ken ka. Natayin ni Tony. Agraman da Baket Bogan ken dagiti singin. Boss, kastamat ti kuna dagiti nagdamdamagan mi. Sigurado kayo? Hun boss. Talaga nataydan, boss. Awanan ti parekotyo. Naragsak ka itan boss. Madlaw ti kinaragsak mo boss. Aday ko, apeng agdanog kamayan sot. Masurunak iti langam. Di ka katawa kasta. Apay, madi. Talaga madi. Awan ti karbangam nga katawa. Ni boss lang. Sumubsobra ka ng sot. Unak mo't adimon giddanan ni boss nga katawa. Gaputa saan mo abagay. Sige lang. Awanan niya man na itaansot. Bayam lang agkatawa ni Maskay. Nita! No! Anay ko! Apa sinit patnak mo ngay? Balas ko na itan sot. Ha? Ala! Anay ko. In kay mangalay ti pulutan kan arak. Tayin tayo uminom ijay paraangan. Agselebrar tayo. Wen boss! Anya ti napasamak, Doray. Anya ti damag nga insangbay damaskay. Diyak mo. Duray! Ha? Duray! Nansot. Dito'y ka lang ang silid ko, Rosana. Duray! Oh, apay ansot. Papayaban na ka ni boss. Ah, apay. Ahon gayam. Anya ti damag, itinapanan nyo. Basta umay kay di paraangan ti mansyon. Kaya't nakakasarita ni boss. Tinayaban ka, Doray. Takayat ko adanggayan na kami nga uminom. Ha? Boss? Ala, agtugaw ka, Doray. Agtugaw ka dita abay ni Maskay, Duray. Di taapay na ansot ti pagtugawam, Doray. Nita. Wala, no isuti ko na maskay. Makarik na itidanag. Sige. Bukbukan nyo ti baso ni Doray. Sikan Maskay. Wan. Atay ta. Napumpuno. Sige, Duray. Arab-abam. Hay, maskay. Di nak-insultuan akas ta, ha? Ang mga namakalipat at makugtaran ka. Gusto daytan. Doray, gaputa si katiin mo na anang ipadamag iti pakaragsakak unay. Ikang ka iti barato. Ha? Barato, boss? Boss! Apay ngay! Dami ngay mat kinansot! Rupat kwarta ka talaga, maskay. Pudno timbagak, Doray. Gapo, tasika tiim mo na anang ipadamag iti pakaragsakak.
Ikang ka iti bonus mo. Boss. Ikang ka iti dakkel agatan. Ha? Nukas na. Agyaman ak unay, boss. Agyaman ak unay. O anya, kumusta, Doray? Awan parikot, Rosana. Sige, tamang isagana akong itipulutan mi. At sarita tantong. Tulungan kan amang isagana iti pulutan nyo. Saanan? Ingkakit din iti silid mo, taginanakan. Ingka i-relax day ta panunot mo. Ingkan, siya kung ti makaammo dito kusina. Saan amabalin nga agbambanog ka? Rabin, boss. Ituloy tayo kadilat tati. Uminom. Wen, Doray. Agrambak tayo. Boss. Inday ako mamet. Agpasyar. Wen, boss! Kaya't ko ti ag-relax. Bueno. Sa dino ti kayatyo apapanan. Hintayo ag-picnic ije karayan, boss. Karayan. Ansot. Nagrabaw maten ti pakaragsakam. Mayat dahi jay, maskay. Taglangoy tayo. Ag-picnic tayo nga rod. Mayat boss. Un, kanunong aktimbaga ni Ansot. Kasla kayat ko taglangoy. Sige. Anugutak dayta. Mapan tayo. Agpiknik tayo. Kaya't mo ka diti sumurot, Rosana? Saanan? Sumurot kan, Rosana. Siyak ti makaamukan ka. Intayo agpiknik iti karayan. Kas kalikagom da Doray ken Ansot. Sige. Awan parikot, boss. Sige, isaganak ti kasapulan tayo amapan. Nakasagana amin ang dagiti itugot tayo, Rosana. Dagiti prutas, ang mga nalipatam. Saan? Taamok mo't adagita ti kayat mo akanan. Ungayam, ada ka di kawis mo nga inalang? Awan, saan nakagdikos? Ha? Apay ngay? Diyak kaya ti aglangoy. Sige, sikat ti makam mo. Ang may mayat matlaang no adda extra akawas mo. Tamangan no maayayo kan to, kat agdigos kan to ijay. Saanan? Sige, sika nga rod ti makam mo. Doray, aging ga ita. Maburbur tsa anak pailaan. Kasano anapanak na kandansot kan maskay. Apod no't impadamag mo ka ni Solomon. Ti ipapatay dato ni. Adda dagiti kinasaritak at tao. Ditay talaga mo't anasaya at ti panakilangan da kanyak ijay kawal. Siyak tinangaramid iti istorya. Ang nagpakamatay ni Tony iti rangtay. Binilin ko'y damang yung waras iti damang. Kastamat kinaramid ko iti utbong. Inwaras ko ti damang. Nga adda na atalan abakat. Nga adda apo na asining. Kasta. Maawatan nak idi ti bakat anang ibagaak. Iso aday jay. Napanamat inwarasan ti damang. Doray. Iso aday jay. Nagsubli daan sutkan maskay. Akas jay mat ti insang padadamag. Kasta o ni andanak ko ini. Amangan ko nak lumaisagmak ka. Nagdanagak mo't idi ang makaamo di na kung ti panunot ko. Ngunggit di, talagang insaga na ak. Doray! Rosana! Umay kayong ditol! Ni, agay ayagdan, Rosana. Diyak kaya ti mapanijay. Dito yak lang. Agtugtugawak iti daytoy abato. Simublat ni Boss Kanyak. Isumot ita ti adda iti ayan ni Rosana. Apay! Apalam! No kaya't yu akit, tuladan nyo mat ida. Ah, In kayo mat agtugaw iti dayjay dakla ba to? di ka man ansot!
Di kag sarita iti kasta ansot. Ang mga nupatultulan ka dita. Ha? Ay! Ang naukula day jay! Ha? Ni boss. Ne. Api ngay. Pilitin na matan ni Rosana nga rakupan. Tira, boss! Pinagkanan! Ayok, abos Solomon. Pilitin na ni Rosana nga api. Dayayan, ag-aganan. Yahoo! Agbyag dagiti kakalkalay sa... Sumargang ka man ansot. Oh. Makatitilang ka. Hoy! Da kayo adwa. Tumalikod kayo. Di ubuy-buyang ang aramidan ni Boss Kin ni Rosana. Salbag kayo. Ugtaran kayo adwa dita makita yun. Ha? Ay! Intan maskay! Intag langoy! Anay ko. Sumubag ka. Agak lang tinaramit ko kanka. Kunamutlan no rin namaskan. Adaywan nak diti ayan ko. Tano saan aglamasag. Anya, Lumagtuak manipot diti ayan ko. Aging kadita baba. Kat malmasak. sana. Di mo aramidan ti kastaro sana. Bueno, panawan ka nito eh. Makamu ka man lang iti biyag mo. Mayat boss! Kasla pelikula! Jay nobyo ken nobya! Agin inagak na itirabaw ti bato! Nakita yo gaya. Papalan na ka, boss! Boss, mapanak ikayan ni Rosana. Isaga namin tikanin tayo. Diyak ko makayat sumurot dito ay Doray. No di ka kukan ka. Jakmet namnamahan akas di taramidan ni Boss kan ka. Yung kastoy ngamin, Rosana. Asawa na ka ngamin. Kat... Talaga saan ko ang mairusok ti kinaptao ni Solomon. Nang roon na pahiita. Kabayatan na pumahibayag. Umununag matigura kan kuana. Gura apulos asaan ang mapunas. Rosana, Wan Doray. Hindi ka ano man. Saan kunto ang maayat kan mapakawan. ala, isagana tan timakan. Takalpasan na, mangantayon. Sige, siyak na tan timang isagana itimakan. Doray. Nasaysaya at salangan ngaglamesak di tanaw nag-apasat ti karayan. Anya, ay unay kamutan. Di ka man ang panunot iti kasta. Dakas di ta pampanunutom. Nang luna pa'y tamasikog ka. Nubilang tayo naramid mo dita. Buwa kayon amatay iti anak mo. Doray. Rosana, di ka ang panunot iti negatibo kunak manin. Pasig a positibo ti panunutom. Ala, mangan ka sana. Di kag mismiso takasta. Gaputad adda apumintas ka dita. At titi ka na, Rosana. Subwam ngamin, boss! Sumagang kayo! Ang mga naipir ako na plato dita ropa yo! Manakibiyang kayo nga minado. Kaya't ko ababain ko ti ipasnay mo. Tapno umala iti inapintas mo, Rosana. Aywa naman na imbag tasikog mo. Tapno na saya at to ti panagpasnay mo. Wan boss, tulungak ni Rosana. Tauray siya. Botoy! Kaya't ko anormal to kuma, ti panagpas ngay na. Nagbiit talaga ti aldaw, Rosana. Dakkelan day tatyan mo. Kasla pa yan, marigatan ka amagmag na dito'y parahangan. Tiyan ko, nagsakit matan. Aga nakaksan. Ano? Aga nakaksan.
Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, gapu tamayatan ni Solomon kini Doray, tapud no timpadamag na kenkwana, anatayon dato ni kendagiti singin. Inik kan na daytoy iti barato. Umdas met dayta apangapalan manen ni Maskay kenkwana. Nabang-aran met ni Rosana, idi imbaga ni Doray asaan apudno ti impadamag na. Iti panagiinom da, dinamag ni Solomon, no sa dino ti kayat da apapanan, tapno agrambak da. Ket kinuna ni ansot nga iti karayan, takayat nati aglangoy. Kinanunungan met ni Doray dayta. Gapo kini Doray, simurot met ni Rosana. Iti karayan, inasitgan ni Solomon ni Rosana, ket pinilit na daytoy nga inagkan. Naglabas pa iti bulan. Dimtengen ti kabulanan ni Rosana, iti may kadwa, apanagpas ngay na. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Diyan ko. Agsikal matan. Aga nakakaksan. Anya! Aga nakaksan. Doray! Doray! Ha? Anya ti... Rosana! Aga na ni Rosana. Ipantayon iti ospital, boss! Maskay! Maskay! Apay tomboy! Anya ti ibagam! Irwar mo adagos ti kotse! Ipantayon ni Rosana iti ospital! Agtungpal kan, Maskay. Wan boss! Doray! Ada iti kabinetayin sa ganak abit-bitag. Iti kanitong ang pasngaya kon. Bit-bitam latan ti dakkalabag. Wen Rosana! O anya, naawatan nyo kaditi inistoryak kada kayo? Maipapan iti agayan ayat arosana kentoni? Ala, nagmayat apong. Apong, awan ka diti nagbalin a parikot da Rosana kan Tony? Iti daydi agundaway, awan pay laeng. Nakaragragsak da adwa. Nangruna pay, idi boy-boyaan da dagiti bitwen sa dilangit. Akas kadagiti bitwan ita sa dilangit, apong? Wen, Michael. Nagkinarida ide asaan da nga agsina. Kat dagiti bitwen ti saksi iti karin karida. Kalpasan na ngay apong. Anya pa'y ti simmarunoan na pasamak. Kwa. Ituloy kun tumanan inton maminsan, wen. Ngala, intayon di takalapaw. Taing kayo maturugan. Tanay, rabiin. Kat agiskwela kayo pa'y inton bigat. Wan apong? Wan apong? Ala, sumrak tayon di takalapaw. Parbangon gaya man. Hoy Roldan, bumangon ka ditan. Tayong kagluto. Ang kagluton. Masadutak. Makaturog-turugak pa'y. Michael, Roldan, ingkay aglutod. Nasken nga irwam yun ti agriing iti masaka. Agsursuro kayo. Takabaulan nyo matan ti agtrabaho. Ala, bumangon kayon adwa. Tagtinulong kayo. Wan apong? Kaya't ko kumapay ti maturog.
Bumangon tan, Michael. Intag luton. Apong, kailiw ko ni Ninang Josefa. Uray sa kapong. Kailiw ko, met. Ay, anya nga rod ngay. Saan met nga iti amin agundaway. Kat ipaay na ti atensyon na kada kayo. Panawin meten, asangwan na ti pagragsaakan na. Kuma, umay to sumarungkar. Ay awanen taina sa awa ti Amerikano. Kat agnanaod da itan ijay Amerika. Anyamat nga minday diyang Amerikano. Tempanaw na ni Ninang Josefa. Bayan niyo, tapakaragsakan ni Josefa na ita. Panawin meten, tapno agpamilya. Nabayag met at tiyempo nga inayaywanan na kayo. Kat ita, tadadakkel kayon. Kat adameten mayat ang mga asawa ken ko ana. Iso anak asawan. Apong, kailiw ko ni Ninang Josefa. Uray ni Josefa. Nalabit akailiw na kayo meten. Ay urayan nyo Bareng addan tugon daway nga agawid dito'y Pilipinas. Kat sarongkaran na kayo. Alakit din. Ingkay agiskwelan. Sapay nagadayumat nga rod ti iskwelaan nyo. Una pong. Intan, Roldan. Oh, nakadanon tan dito'y patad, Roldan. Wanya, aglumbata man na tumaray. Wala, day talaga yan. Sige, aglumbata nga agtaray. Sige, aglumbata ginga makadanon tayo si pagadalan. Wala, Agbilang ak iti talo kalpasan ti talo, agtaraytan. wen. Maysa. Dua. Ha? Hoy! Sahur ka talaga, Roldan! Jack penal pa sa nagbilang, timmaray kan! Ngam kamatan ka! Kamatak ni Roldan! Dakkelan da Roldan ken Michael. Nataerda nga agpadpada. Nga taro sana. Kumusta nga taitan? Anya nga ta ti mapaspasamak ken kuana ita. Adda nga ta meten anak da ken ni Solomon. Pasensya kan Rosana. Tatalaga nga impaidam ko ken kada Michael ken Roldan. May mayaten ti kastoy. Ngam ti maisag Magda ken ni Solomon. Oh, adtuyin ti gatas mo, Fatima. Sige, inom mo mon. Kinipay mo ti baso. Nakita kinaramid mo, Fatima? Anya ko maita? Ha? Diyak kayat ti gatas. Chocolate ti kayat ko. No di mo kayat ti gatas. Ibagam iti nasayaan. Adi mo tipayan ti baso. Kitangom nabuong. Daray! Itemplahan na kiti chocolate. Darasam! Wan, Fatima. Namabit lang tasagadak pa'y tiriduma. Darasam! Fatima! Buntog na ita babaunan! Sana nasayat dito nga ugalim, ha? Ha? Anya daytar aramidom ko ni Fatima? Ha? Bastos dayta anak mo. Sumurot ka kanya kay Jessica sana. Darasam! Oh my God! Andi nakiguyad! Tunggal agbaso ka! Mantusa ka! Oh my God! Oh my God! Di nakiguyad! Di ko ako! Saan? Di nakipupok dito! Dito ka! Saan? Di nakipupok dito! Agnakam kan! Tanga! Doray,
Jak kayat amapan mo ikan ni Rosana iti kanan na iti basement. Ha? Ha? Boss? Nangag mo ka diti impagak. Uwan, boss. Mapan kami di asyenda ita. Itugot mi ni Fatima. Sika lang ti agbati diti mansyon. Ket agbantay ka ana impag. Uwan, boss. Hoy! Maskay! Darasam tagmaneho! Unay ka na ya, senyorita. Madiin, napatak tayo, unay. Unod, senyorita. Ang mga numadisgrasa tayo pa'y. Ni Maskay alaad ti kasarsaritak. Saan asika? Ansot nga ang dod. Ha? Anyang ang dod? Naglalaad kayo lang arudan. Ang dod kayo pa'y. Maragsakan ka iti imbagak, papa? Wen, Fatima iha. Maragsakan ak una. Papa, kayat ko ti agkabalyo. Sige. Ansot? Boss, ingka mangalay ti kabalyo pagsakayan ni Fatima. Isuro yung agkabalyo. Un, boss! Amok basitan, papa. Maskay, si kalangan ti mangisuro kini Fatima nga kabalyo. Jak kayat. Sikalangan. Sige, siyakon. Mabit lang, senyorita. Tayo mangalay ti kabalyo pagsakayam. Basit tinaapit iti daytoy a panagaapit. Ibagayo man mo anya ti rason? Kapuiti, napalabas ang bagyo, Senyor Solomon. Dinadaol ti bagyo dagiti mula. Naimbaglakit di ata dapay naapit. Apay adiyo prinotektaran dagiti mula, ha? Inaramid mi ti amin nakabailan mo, Senyor. Ngam talaga di mi nasalbar. Isuasan mi apakabasulan dayta. Nagbagyumat ngamin. Bueno, palabsat daytoy. Ngam iti sumaruno. Nasken nga adun ti maapit yo. Senyor! Nalaing ka di daytoy ato maray? Ansot? Wen, senyorita. Ngam papagnam lang ti kabalyo. Ang mga numatinag ka. Sige. He? Ya? Oh! Senyorita! Pinatay mo matan! Mabit lang! Oh! Sige, kabalyo! Tamaray ka lang! Senyorita! Kabalyo! Kontak kabalyo! Ya! Ya! Salbag day dyan, Obing. Subag ya talaga. Sa dinong atan tinaturong na. Fatima! Ayan mo! Ay, salbag day dyan, Obing. Parikot, ipapay mo! Awan ka talaga. Diyak matulbakan. Rosana! Kumusta kan gitayan mo? Rosana! Diyak malukatan. Awan matsusi na dahi ti kandado. Impadas ko amin asusi. Ngam awan at talaga. Awan ang yaman na, Doray. Bayan na klatang dito. Kastoy ka dilatan, Rosana. Bayan na dituyin ang matay. Kaya't kunti matay. Anya? No, abay at inagpailapatayan ni Solomon. Kaasimat ni Rosana. Nabayagan ngagtutuok. Rosana, adain sa ganak akanam. Ngam kasano ka makapangan. Kat nakakandado to'y ridaw. Ipanaw mo day taamak ka, Doray. Panawan na kun dito. Ang mga numadaksan ka ni Solomon. Iso pumanaw ka di karidaw. Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Kaasi at talaga ni Rosana. Aginanata pa, Roldan. Agtugaw ta pa iti karuhutan. Wen? Oh, dito yan. Makabannog at talaga? Ditoy. Agtugaw ta ditoy.
Nagadayumat namin ti pagadalan. Iso nagadayumat ti pagnaanta. Wen nga rod. Uray Uray mabambanog ta? Wen. Uray mabambanog ta Kasko na ni Apong Bogan. Agan anos ta. Tapno makaeskwela ta. Una? Gayan? Nagdamag ni Mistra kada tayo. Noon niya ti kaya tayo pagbalinan. No dumakkel tayo. Tinangag ko ngayong bagam kat pulis. Wen. Kaya't ko ti agbalin na pulis. Si Kangay. Saan kamot asim mong bat, idinagdamag ni maestraken ka? Awan pa'y tinapanunot ko kaya't ko pagbalinan. Iso ajak pa mo. Rosana, kumusta ka ditan? Saan ka nga agsubsubli pa dito ni Doray? Ang mga namaabutan na ka ni Solomon. Madagsan ka na. Kuha ngamin. Anya nga ta. Ibagak nga ta tipod no may papan iti inana. Malagip ko ngamin tinistorya kanyak idi ni Nana Bogan. Nga iti basement tinakatayan day diinan ni Rosana. Rosana! Pumanaw kan Doray. Saan arumbang ang maabutan na ka ni Solomon nga adda di daw. Kuha Rosana! Dungag ka iti bagakan ka. Bayan naglatan dito Doray. Anya nga ta? Ibagak nga tan ti palimad may papan iti inana. Mamuan nga tan ni Rosana, anabayagen apimusay ti inana. Gagayem, di uliwana denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno Patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebotazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno Patay!